INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong te inzain chibai kan bu ka cheu August thathar kan chuang kai le ta a kan channel lo ngai thatu zong te pathianin damna min pe hloma lomna chang hlom phot mai teng u tun tuma chuan Myanmaram chanchin langsar zual kan ngai thale anga pathian ni zan kan khai lakta ka wangin nimin pia lamami kan ngai poimo then khat kan soite langa atop thlengin in lo ngai thale don nia SAC chuan thunei na apong la kum khat le achan vetlin nu nimin July ni somthum le pakhat khan National Defence and Security Council meeting thuk hom kovin thunei na pong la hun chung po se ni thu an puang le ta a tharuk dang thunei na ken ko le phot ni se anti an thutluk na chu Vice President Umin Suyan minga sign nan ta a tun tum hi hetianga thunei na pong la hun an po sei tum ni na ani meeting a chuan President mo phur na lai lok tu Umin Suite Parliament Speaker Uti Khun Miak te Commander-in-Chief General Minong Hlaing te Deputy Commander-in-Chief General Su Win te thunei tulian mi engemaw zatan tela Deputy Prime Minister Henry Van Thiawero taksa hrisel lo na wangin akal theita lo nia soyani sipayin thunei nan pongla kum khat le chan vetlin na nipa fomin August ni khat tukin dariat khan General Minong Hlaing chuan thu soya SAC hian thlasom pariat chungin mi sang ruk le zani chuangan man ngei ti asoi thunei na pongla February tha sang ni le som ni le pakhata tanga nimin July thatop thleng khan thlasom pariat chia anita a tukin khan Minong Hlana chuan thunei na ponglak chhun zom ani khatna pualin thu cha soya a soidan chuan thlasom pariat chung hian mi sang ruk le zani le somthum le paruk an manani a soizel dan chuan thlasom pariat chung hian ram chung mun ranga buaina voisang sari le zani le somli le paruk omto in dawna hi voisang ruk le zanga le somruk le pasari achuak towa in hal ti angchi mei ti chua hi voisang khat le somkwa le pali omto in ral thuaman man hi silai le ral thuam chi rang sang ruk le zathum le som pakhat puak theilam thil noi thum le sing thum le sanga le za le somriat le pali tual cher bom le bompa ngai sing khat le sang khat le zasari le som panga an man to ni na soi puithiam te le meiche puithiam te naupang le venglal te telin civilian mi sang thum le zali le somret le pathum an thi to a civil mi hliam tur sang thum le somruk le panga om to bokin chin hriat lo mi somli le pakhat an om ni ina soi boka SAC lamin an chin chia dan soizelin Sakain region a indo na voisang li le somni le paruk achuak to a Rangoon region a voisang ni le zali le somli le pani achuak to boka Makui region a voisang khat le zathum le somnga le pakowa achuak to antia AAPP lam chuan July ni somni le pakowa thleng khan SAC in an man hi mi sing khat le sang khat le zariat le somni ni in an soya chung zinga sang khat le zathum le somli le paruk chu zela khung fel to anni antia data hi ain thawlu lai lu tuka dot soizok hi chu an om ti achiang ani tin tukina Minong Hlana thu cha chuan kum sang ni le som ni le pahnia hian politics lama mason na a om chho zela wangin ASEAN 5 statement zinga malak tur poimo zual hi chu malak thei ani to nge yang ati boka ma seram chung himna ti der thong thei chi dan le hrai ti bor bang thei chi ram sovereignty ti der thong thei chi ro chu engma malak ani lovang ati boka athu soi hi ngun taka zir chian chuan thu nei na ken ko an latum hle ne na lang COVID-19 na wang le ram chung boina wangin ASEAN 5 statement kan ti hlo thling theilo ti soi ve bok Myanmar politics in lumlet dan zir tu utan su chuan ASEAN statement hi SAC hian azomaring lo hle maya RFA in interview an neya
sipai te ngam thlem na thil ti mai mai ani ati ani na taka chuan voina tanga thu nei na pong la kan chhun zom le hi tuna an ken ko mek sang ni le pariat dan bulpui ne na in kal an malak na ati theya an dan bulpuya po hian hetianga state emergency puan hi president ming sign nu chofakal pui tur ti ania chutiang ni lo reng reng chu ram phat san na ram mel ma an ni thu a om ku umaya president berla chu che theilovin an khung bet sia chu wangin min online hi an dan bulpuyang chuan ram phat san tu ram himna ti der thong tu ni zokin a that theya piang in a tha mai tur ang chi ani zok mani okas nikhat voin tlai dar li le chan ve vel khan ha kha le than tlang in kara ti mit le nikum lama ti chiat to SAC sipaiten siam that le antum nia soi kha khalama khan in do na chuaka chanchin kan la khom lai vel thleng khan in do na lakal me kani ha kha khopuya tangin ral thuam lian an kap nia soi ni a chin nam sipaite an che that zok a be sei om hle helam chanchin riaten an soidanin lei an siam zo hi chuan SAC sipaiten an om chil ngal to don ani oma than tlang lampo du tokin an kal theilenga chu wangin helaya lei siam hi SAC lampo hian an ngai poimo hle ni in an soi Sakain region Sakain khopuya ong chenta venga video cameraman uecho chu July ni somthum jing lamdar ni vel khan Sakain khopuya tatma somthum le pathum na sipaiten a inakal chilin an mana chumini vek tlaidar nga vela aruang an paitamaya uecho chung ten hlomin thatakin pa ber ruang chu an phum le ta ni uecho hi engwanga man tok nge ni ti hi an soi thei mai ri lo apoi thei khop mai uecho ba ka hetianga mana ruang an pai hi mi pathum an omboka chiat tok chung te chuan ruang song bolin an rem chandan danin an vui tamaya social media lama the dar lo turin sipai te chuan an vo nia soyani Sakain region yu township lama thingtlang khokhal tu te sipai ho po kha PDF pol sang sangin karkalta khan an kap vea sipai pathum an thi ti chu riat chian ani okas ni khat tukin khan Sakain region minmu township a letpan chin khua chu SAC sipaiten helicopter pali mangin an kapa sipai da in khua an lu chila an khomi puite po tlan chuak theilovin an om hlom ni in an soi chanchin kan riat na hnung bera chuan tukin khan sipai som sari velin khua an suwa sammeka in an ti chenwal mai tiania an hal chun zom arin om hle mai Sakain region yu township lampo hi an chanchina thalo thei khop mai yu township a ten yan khua chu July ni som ni le pariata tanga ni som thum le pakhat thleng khan ni le chung te meu mai SAC sipaiten an hal tamaya budeng khol lian pali bazar room zani chuang le chen na in za chuang akang ral to a hetia sipain an hal ma hian civil mi te thil hi an du token an la masazet ni in an soi an khuwa hi in zathuma tanga zali in karvel omna niya SAC sipaite chu silai le ral thuam lian ka puak chungin khuwa an pana chu wangin khomi te chu an lo tlan zo deuh vekani July ni somthum le pakhat nimin khan chung sipaite chu an khuwa an chu san felta a dipeyen town hall lama an om ni in an soi Khin u township a yuatit kung khuwa om SAC sipaite chu July ni somthum khan PDF pol rangin drone mangin voice sari zetan boma sipai thi an om ngeya an rin thuan soya azatero an soi chiang thei mai lo chutianga an bom nu chuan Khin u township a in part kholam hoin SAC lamen ral thuam lian voice som pakhat an kapa civil mi pathumin hliaman tuara chung zinga pakhat chu aboral zui ta ni in Dragon Urban Gorilla Pol tenan soi July ni somthum in rini liam ta khan kalemeu khopui le tamu khopui in kalpo na tamu kong pui dunga in do na chuak mong yua lama tanga mar thlang lam pana kal zel
SSC sipai rual te chu kalile khampat inkar melban somnga le panga na tonzang CDF te yaza chu PDF te le kale PDF te nan lo beita a boman mangna sahle nia soenia tangrual lam mi pui sipai te chana tha a SSC sipai somli le pali anthia midang somthum velin hliaman tuar bok ni in tonzang CDF lam chuan an soi Makui region cho khopuya SSC thunei na hnuaya ommek pa thulung 12 megawatt power pack chuana natural gas manga power an pack chuana mun chu July ni somni le pariat khan YDF ten an lu chila thoktu te an man ni in an soi he power pack chuana mun puya thoktu te hi voyenge mozat CDM lama om turin an somin an thriat tir to thina mase thuan oi lo wangin YDF mi somli velin an lu chilta ni in an soya motor pali le silai pakhat an la tuna chuan he khol pui hi achol ta a veng turin sipayan in tirmek ni in an soi Mandalay region ta se tam sipa miat kha in khobula PDF ral thuam siam na mun Black Brothers Sinkain LPDF tele Future Star PDF pol tena ral thuam siam na mun puyatana an manchu mani July ni somni le pangale ni somni le pakua te khan SSC sipaiten lu chil tumin an lo be na sati voin khan an soya indona SSC sipai som pani velan thia PDF lam mi pakhat hi tun thlengin chin riat lovina omve boka athi to poni mai thei sipai lamin ral thuam le mehringa an tam ne ta ka wangin anni PDF lam poin an kem an son ta ni in voin khan an soi indona achua nuwa SSC lam chuan chau pachu khuale miat pa in khuwa chen na in li an hal sak ni in PDF lam chuan an soi bok tanin tari region kan pau lama chuan Thailand ram lamakal Thai PTTEP company in Zotrika gas pipeline na siam chu tukindar thumvel khan tu te nemo an bom ni nan soya thil om dan ngai ven me ka ni Sian state muse khopuya voin chomadar som pakhat le minute som pakhat khan an khopui lailia sanapui anda na mun bula bomapua ka traffic police pakhat le sipai pani chu an tluthal chiang maya chhun lama an soi zel dan chuan sipai pakhat chu thita a traffic police pakhat le sipai dang pakhat po an din muna thawak lo ni an soi Karen state Miyawati chimlama ukarita kem bultnaya sui emian kholam panakal SSC sipai tatma somli le palina tele Venom le Lion PDF mi pui sipai tangrual okas ni som thum chomadar som pakhat vel khan anin kap ta a anin kap na sale hle ni Venom lama tangin mi pali an borala sipai thian tam hle ne nan soiboka Venom lama an hotu pakhatina soidan chuan an omna mual lampana sipai kalte chu om muna tangin an lo chukka ta a thian tam em maya ruang pon hlom theilo atia mun danga tangin ral thuam lianin SSC sipai te chuan an kap ni ina soibok July ni somni le pasari atang khan anin kap to a kan soitak nimin pia anin ka na nen chuan SSC sipai hi zatchuang an thito ni inan soya thuan uar te poni ve mai thaya SSC lam hi thian tam hle ang tiero arin thayani SSC in cholkar khachungin sualna chisom sari le paruk akhoi man le ni in NUG Department of Homeland Security and Rehabilitation chuan an soi thunei nan pongla ka tanga tun thleng hian sual chikimin an la sual chho zelani anti cholkar liam ta July ni somni le panga tanga nimin ni somthum le pakhat thlenga sipai te malak dan rong tak tak te chu lo chin chia ve zelin indona hluar zualna Sakain region huam chung chowa po voisom ni le pali mian tha na a oma tum som pariat in hal a omboka mian man hi voi thuma ombok antia hei hi azat nilovin atum zat number of event ani ti kha kan thethiam don nia
sakain do da chuan tun lai hian makui le rengun lama mi manan nga hle ni nan soibok NUG sarkar chuan Singapore le China company te avau nikum lama tanga kan soi to ang khan Myanmar boy na in company tam takan hot chuak to a heti lai hian sipai tho pui hre lo hlok na chau an mani Myanmar mi te ne na thok ho company an lut vereng boka chung zinga company pariat chu NUG chuan a vota phot mayani Myanmar ma Singapore company pasari le China company pakhat te na man lak na hi US dollar billion khat man hu velan yang heng ho hi voin khan NUG chuan warning pe in an na chol san turin atia thuan oi du lovani chuan dan ang taka hrem an lani tur thu an soiboka chung te chu ti hian kan an soyange Singapore Myanmar Satoketaya Solar Power Company hian Makui region a US dollar million somni le pasari manvel solar power project an kalpui meka Singapore Myanmar Kionkiwa solar power chuan Makui region a thau US dollar million somni le pariat chuang man solar power project thau akalpui ve boka tin Singapore Myanmar Kinder Solar Power Company chuan Mandalay region a US dollar million somni le pasari chuang man project anei ve bok Singapore Myanmar Sedochi Solar Power in US dollar million somni le pasari chuang man Mandalay region thawa anlo nei ve boka Paku region a Singapore Suichin Solar Power chuan US dollar million somthum le pariat chuang man project an local pui ve mek boka tin Singapore Yankong Thermal Power Company chuan Rangoon region a kan soitak ang chi solar power project US dollar million zanga le somni le pahni aya tamman a local pui ve mek boka heng ho hi Singapore le Myanmar mi ti in kop an ni deva heiba ka Singapore ta liu SIM company in Irrawaddy region a US dollar million zathum som sari le paruk aya tam deu project kalpuin tuipui kama bungroda na tur le tuipui atanga oil lai tu te mamo alo boi pui ve boka tin China company Base Garment Company chuan Rangoon region a US dollar million somni le pakoman khol in lian sa in adu apiang ina an ho thei tur ang chi project anei ve mek bok heng ho na tho hi SAC tan po sum nar tling thei tlat maya an mamo phuruk na turani ti hria in NUG chon warning apeta a company lam hian an hlau fakange mo chu July ni somthum le pakhat nimin khan ramchung mun ranga SAC sipai zale pali anthi ni in Khetit media chuan report adonga NUG lam chuan nimin khan sipai som kuavel thin midang som velin hliaman tur ni in an soi nidang ai chuan an zia omle hrimhrime ole khati zongkha tuntuma Myanmar chanchin langsar zual kanan ti chothe chu ni a subscriber tele ngai thatu zong te in chunga kan lo me